munsi muri Uvira ibintu bikomeje kugenda bihinduka cyane bijyanye na operation ziri kubera muri uyu mujyi. Kuwa mbere ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026 imirwano hagati y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'inyeshyamba za AFC komeje gufata indi ntera aho impande zombi ziri kugerageza kongera ubushobozi bwa gisirikare military capability escalation cyane cyane mu rwego rwa modern warfare ishingiye ku ikoranabuhanga rigezweho. Amakuru kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba forward positions aragaragaza ko mu gace ka Minembwe no mu misozi yakikije nk'ayitwa Gakenke Karingi hakomeje kuba epicentre hostile aho ibikorwa bya asymmetric warfare birimo gukorwa ku rwego ruri hejuru. AFC M23 ikomeje gukoresha uburyo bwa guerre tactics irimo hit and run operation, kwihisha mu baturage civilian shadowing, gukoresha tere ya mountain use advantage mu gihe FARDC iri gukora conventional military operation zifite heavy artillery deployment, coordinate ground offensive, air support missions. Mu minsi rero ishize FARDC yagaragaje ko iri kongera imbaraga, ariko uyu munsi yabigaragaje mu buryo budasanzwe by'umwihariko mu ikoreshwa rya ICR drones cyase intelligence surveillance and reconnaissance drone. Gisirikare cya FARDC kiri gukoresha drone mu bikorwa byo gukurikirana ibikorwa biza M23 ibizwi mu gisirikare nka target tracking, gukusanya amakuru y'ingenzi mu gisirikare tubyita battlefield intelligence. Ni mu gihe kandi bari gushyiraho real time situation awareness muri ibi bice. Turebye rero mu buryo bwa combat drones uburyo ziri gukora, turababwira ko ari ibimenyetso by'uko FARDC iri gukoresha loitering munition cyangwa se execute drones, precision strike drones zikaba rero zongerewe ku mirongo imbere y'urugamba. Izi drone kandi ziri gukoreshwa mu kugaba ibitero ibizwi nka targeted air strikes, suppression of enemy positions. Ni mu gihe kandi hari amakuru yemezwa ko FARDC yatangiye gukoresha signal intelligence signal jamming systems, hari kandi guhagarika communication z'umwanzi. Ibi rero bikaba bigamije guca intege command and control za AFC M23. FARDC turabwira ko iri gukoresha uburyo bwa combined arms doctrine, ni mu gihe bari guza aba infantry aba barwanira ku butaka, artillery barasisha intwaro ziremereye ndetse na air assets abahanga mu gukoresha za drone. Ni mu gihe kandi bari gukora ibizwi nka area denial strategy mu misozi ya Minembwe. Hari kandi force projection igamije gusunika umwanzi imwigiza inyuma. Mu gihe AFC M23 ikomeje defensive entrenchment, biravuga ko ari gukorwa uburyo bwa mobility and flexibility. Bari kugerageza kandi kugabanya uburemere bw'ibitero binyuze mu gukwirakwiza ingabo force dispersion mu bice bitandukanye. Raporo zitandukanye nabashije kubona ziragaragaza ko ari collateral damage ikomeje kugenda yiyongera. Abaturage kandi bari gunga ku bwinshi, bikorwa remezo biri kugenda byangirika. Ibiro biri gukira igitutu gikomeye ku miryango mpuzamahanga iri gusaba ceasefire, ndetse bamwe bagasaba ko akagahenge kagomba guhita kaba kaza mu buryo bwa gisirikare. Reka turebe strategy outlook. Turavuga ko ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026 FARDC iri kugaragaza ko ifite operational momentum. Yatangiye kandi gukoresha technology driven warfare, kandi bakaba bafite intego yo gufata Minembwe. Niyo mpamvu rero ubutasi bwamaze kugaragaza ko M23 iracyafite resistance capability, irimo kandi gukoresha neza tere ishobora gukomeza intambara mu buryo bwa protected conflict. Ni mu gihe kandi urugamba ruri kubera haruri kugaragaza ko rwinjiye mu cyiciro gishya cya high tech hybrid warfare, aho FARDC iri kwiyambaza ikoranabuhanga rigezweho mu gisirikare mu kongera ibizwi mu gisirikare nka combat effectiveness. Nk'uko rero bigaragara AFC ikomeze guhangana bikomeye ikoresheje illegal warfare tactics. Ni mu gihe ku munsi wo kuwa mbere biragaragara ko FARDC iri kugerageza guhindura isura y'urugamba ishyira mu rwego ikoranabuhanga ibizwi nka modern battlefield dominance. Nubwo rero intambara ikomeje kandi ikomeje kuba yafata indi ntera mu buryo bw'ikoranabuhanga, rero turi kumwe na Roko Info mugiye kutubwira ibindi kubiriwe kubera kuri tere mukumva situation. Mutama wiriwe neza? Yego mwiriwe neza. Tudatinze rero duha ishusho yuko byifashe.
tusubire muri iyi minembwe ubona ko FARDC bose iri kuhakora ibintu bidasanzwe kuko ubona ko drone zimaze gusa naho aka gace zigahindura nk'aho ari umusaka kuko ubu tuvugana aya masaha ni ikintu kigaragara yuko ibice byinshi bisa naho bitarimo abantu ndetse kandi utapfa kubonamo ingabo ku ruhande rwa M23 bijyanye na drone ziri gukomeza gusa naho zibasira iki gice kandi ari nyinshi ubona ko cyane cyane zibasiye ibirindiro by'ingabo za M23 twibanamo muri gice cya Minembwe ndetse zikaba zigeze nubwo zinjira mu bice birimo abaturage bijyanye n'uko amakuru bafite ingabo zisa naho zagiye zimwe ziva mu birindiro byazo zigasa naho ziri gukorera mu bice abaturage baherereyemo ariyo mpamvu habaho iraswa rya drone mu bice bituwemo cyane kuko ubona ko ari pozisiyo zisa naho zimuriwe za M23 ndetse na twirwaneho. Ni ikintu ubona gikomeye rero kandi FARDC yashyizemo intege kuko urabona ko force ziri muri iki gice cya Minembwe ari nyinshi cyane zikomeza no kugenda ziyongera mu buryo badashaka ko hari ugutakaza kuriho bijyanye n'uko drone zisa naho zabahaye covering cyane ku buryo ku butaka nta muntu uri kubakumira cyane ariyo mpamvu ubona ko hari ibice byinshi bishobora kwigarurirwa na FARDC bijyanye n'uko ubona ko n'ubundi bari kugenzura uduce twinshi n'ubwo izi drone arizo zisa naho zirimo gusa naho ziba coveringa ku buryo nta muntu wo ku butaka usa naho abarasaho bijyanye n'uwo bateganya. Rero ni ikintu ubona ko FARDC yahinduye cyane mu bijyanye n'iki gice cya Minembwe ku rwego rwo hejuru kandi ubona ko ari ibitero bidasanzwe no mu bihe bitandukanye uburyo wabonaga ko byari bisigaye bibagora cyane kugira ngo babashe kugira igice bakwigarurira hano cyangwa babashe guhanganamo na M23 yari yarahinduye ibirindiro bitajya bisimburwa. Rero ni ikintu ubona ko gikomereye cyane M23 twirwanaho mu gice cya Minembwe hatabayeho uburyo bw'agahenge ashobora kuba impinduka zikomeye cyane muri iyi minsi iri imbere bijyanye n'uburyo FARDC isa naho yahagurukiye iki gice cya Minembwe nk'ishaka kukigarurira bikomeye cyane ariyo kugerageza kwataka ino miji isa twakwita nk'ibiri kugira ngo ise nk'aho yajya mu biganza. Impamvu nyamukuru rero ni uburyo bushya n'ubundi bubatse bwo kuba bagerageza kuba bafata ino miji cyangwa baca intege iri huriro rya FCM23 kugira ngo barebe uburyo ki baca intege zabo bitewe n'uko iri huriro rya FCM23 bagiye babona ko bakomeza kugenda bafata ibice kandi n'ubundi n'ibyo bafite batabasha kubikotora ngo babone umutekano uhagije. Akaba ariyo mpamvu ihuriro rya FARDC ryahise rifata umugambi ukomeye wo gukomeza kugenda rigaba ibitero bigiye bitandukanye ukabona yuko bikomeje kugenda bibangamira iri huriro rya AFC cyangwa rica intege iri huriro rya FC gukomeza kwavansa mu bindi bice. Impamvu rero ahangaha biri kuba n'ubundi ni force ngari ishobora kutazorohera iri huriro rya AFC23 bityo ko ari abasirikare benshi bari muri parike ya Kawuzigega akaba arimo abasirikare benshi akenshi na kenshi bitera impamvu kuko binaba akenshi usanga babaje no kwishakira icyo bigira ariko ari uburyo nyine bwo kuba ari uguca intege iri huriro rya AFC23. Ni imirwano rero ikomeye kugeza na n'ubu ubona ikomeje kuba ikomeje kugenda igaragara hano neza na hafi no ku kibuga cy'indege ndetse si iby'ubu ngubu ni ibintu bikomeje kugenda biba kandi bigaragara ubona yuko n'ubundi ihuriro rya AFC rifite akazi katoroshye ndetse rikaba ryaratinye bikomeye ihuriro rya FARDC kuba bagabe igitero muri izi parike kuko bivugwa yuko abasirikare baba muri izi parike baba bakomeye batyaye ku rwego rwo hejuru ku buryo haramutse hinjiyemo force za AFC nta n'umwe wataha. Ni byagiye bigaragara no mu mashyamba yo muri Nord Kivu usibye n'aha gusa bivugwa ko n'ubundi umusirikare uri mu ishyamba akenshi na kenshi ihuriro rya AFC ritamukurikirana kuko yahura n'uva gusenya kuko ngo ikintu baziho ni ukurwana bikomeye kandi by'indengakamere bwa munyamukuru. Yego kugeza ubu kubirebana na leta kuba yaba ifite gahunda yo gukomeza kurwanira urabibona gute Mutamu? N'ubundi ni byatangajwe ndumva byaraciye mu mayange n'uwahoze ari mu Wazalendo n'umudepite Willy Mushiki aho yari yatangaje ko n'ubundi bari hafi aho ngaho kandi
yabaraye ku mayange yavuze byinshi, avuga ko n'ubundi umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu bigomba kujya mu biganza bya FARDC kandi bidatinze. Mu ntego bari bihaye rero urabona yuko basa nkaho bari bihaye ibyumweru bigera muri 2, urabona ko haburaho iminsi mike. Ubu hitezwe yuko wenda hari ikiri buhinduke, cyangwa nimba hari buze b'abakomando bamanukira mu maetaje bajya gufata abayobozi b'iri huriro rya M23 nibyo twiteze, kuko niyo gahunda yari ihari mu gihe bohereje abo bazarendo bari hafi aho ngaho bagomba gukora ibitendo byo kuzengereza iri huriro rya M23, noneho bakohereza abakomando n'indege za koteri bakagenda bamanuka bafata bamwe mu bayobozi b'ihuriro rya AFC M23. Niyo plan ipanzwe y'ihuriro rya FARDC mu buryo bwo kugira ngo barebe uburyo kimwe bazengereza bikomeye ihuriro rya AFC M23. Niyo gahunda yari kandi ni nawo mupango hari. Ubwo rero dutegereje ko ibyo bapanze wenda bizabahira cyangwa bizaba ikibazo kuri bo, kuko buriya akenshi na kenshi ibyo umuntu apanze ntabwo ariko bimugendekera, ariko urabona yuko ibi kukweseya kugenda akugera ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse bigenda binagaragaza yuko babishyizemo imbaraga bitakoroheye ihuriro rya M23. ku zindi akisi muri ako gace ho bihagaze gute? Ni route nationale 5 ikomeje kuba irimbukiro nyuma y'uko bamaze kuhafunga. Ibitero bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice n'ubundi bya Zarmingu na Kiba. Ubona yuko ingabo z'aba FPNB zisa nkaho noneho bohereje AFC zisa nkaho yazitinye ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko birasa nkaho bari kureba nayingwe hano kuri Plaine de Ruzizi, bitewe n'uko ku munsi w'ejo hari igikorwa cyabaye cyo kurasa ingabo za Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa ba FARDC bake harimo n'abacancuguru, aho babarasheho bikomeye bitewe n'uko basaga nk'abasatira ibintu bya AFC M23. Ariko kuri Plaine de Ruzizi ni mu kibaya cyo hasi, ubwo ni umukandara wo hasi, hari ingabo z'abarundi nk'uko operasiyo zikomeje kugenda zitegurwa. Ubu bari kugenda bategura abasirikare bagiye batandukanye, noneho ntabwo bakigendera mu kavuyo. Nimba ari aba FDLB barabashyira ukwabo, nimba ari abangora bari kubashyira ukwabo, niba ari abati TPDF bari kubashyira ukwabo. Bigaragaza impinduka zabaye muri ino Kivu mu nama yabaye ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo, yigaga ku buryo bagiye kujya bagaba ibitero ndetse ama-akisi akajya agira bamwe mu basirikare bagiye batandukanye kugira ngo bagabe ibitero hatazamo ikintu cy'urwikekwe, noneho kugira ngo baze kugira uwo babibaza, kuko urumva nimba ari ingabo za Angola zabaga zifite komanda wazo, FDLB zifite komanda wazo, FARDC zifite komanda wazo, Wazalendo zifite komanda wazo, TPDF zifite komanda wazo, noneho bigasa nkaho niba akajagari bitewe n'uko urumva nta bari bazi ibi byagenze gute, kuko hajyaga haza kwisubiranamo bakavuga ati FDLB basaze ko habayeho uburangare, ugasanga kwisubiranamo rero niko kwatumaga ngira ngo batagera ku ntsinzi iri hamwe. Ariko urabona yuko byakosowe, bigaragaza yuko FDLB yazanye abakomando karundura bitewe n'uko iri huriro rya M23 bisa nkaho abenshi batangiye kuvuga aho muri ibi bice ko hashobora kuba hariho gutinyana gukomeye, kuko ubona yuko bakireba n'ayingwe saha nini ko tuwakihagaze, urabona ko bakireba n'ayingwe bitewe n'uko basa nk'abegeranye, ariko nta n'umwe rero bafite umwanzuro wo kuba yarasaha ukundi. Ariko urabona yuko aba FPNB basa nkaho baje mu isura nshya bitandukanye n'uko mu minsi yashize bari babasaga urugamba, nk'abitonze bafite nkaho bategereje umunota wa nyuma kugira ngo babe bagaze igitero ku ihuriro rya AFC M23. Ku bijyanye na deployment y'abarundi ho update zari ni izihe? Nakubwira yuko aba FDLB noneho bitari muri bya bindi by'imikino
bazanye ingabo nyinshi kandi noneho z'aba special forces zitandukanye n'uburyo bajyaga bazana abasirikare bagwirirana b'imbonerakure, kuko imbonerakure ziracyari mu myitozo, bari kuzitoza mu ishyamba rya hano rya Kibira, niho bari kwitoreza. Bazanye aba special forces, deployment zirahari ndetse ubona yuko zimeze neza hano kuri Plaine Ruzizi kuno umukandara wazo, ndetse nizo ziri no kurinda n'umupaka wa Kazimbiga, bitewe n'uko bafite ubwoba yuko hazamo gahunda zo kuba hajya hambuka bamwe mu barwanya iri huriro rya FARDC cyangwa abashaka kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa ko Red Tabara yamaze kuba yakwihuza na AFC M23, niko bavuga. Nta makuru hamwe nayo nagere ko bikomeje kugenda bivugwa binagaragara muri ibi bice tuherereyemo. Bivugwa ko n'ubundi leta bashaka kuba yarinze kuri AFC M23 cyangwa MRDP twirwaneho ku buryo bukomeye, ndetse ubona yuko byatumye leta y'u Burundi yongera ubutasi bukomeye ndetse n'abasirikare bakomeye kugira ngo hatazagira umwanzi winjira ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Yego, reka utujyane none no mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire situation ho bihagaze gute kugeza ubu. Situation ihagaze ni impinduka zikomeye cyane zakozwe na Sultan Makenga, aho yahinduye umuvuno akaba yazanye deployment mu mujyi wa Goma, ndetse bisa naho abantu bari batangiye ko atari ku bundi ni gute umuntu yizera ko yafashe igice agashyiramo abasirikare bagwirirana. Iyo mvuze abasirikare bagwirirana n'abasirikare basa nkaho baba badafite imyitozo ihambaye, kuko buriya abasirikare baratandukanye. Magingo yazanye aba special force baherutse gupasinga, bari gukontorora umujyi bidasubirwaho nyuma y'uko bakomeje kugenda n'ubundi bakora ibikorwa byo gusaka mu ngo zigiye zitandukanye, ndetse ubona ko hari umusaruro uri gutanga ko mu ngo 50 basatse ingo 15 basangamo intwaro, ndetse hari n'igihe banasangamo n'umwanzi. Bigaragaza ko uno mujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, uretse no mu nkengero ni mu bice byose iri huriro rya AFC M23 bafashe basa nkaho bari kumwe n'umwanzi. Bikaba byatangajwe cyangwa byemejwe ko hano mu mujyi wa Goma cyane hari aba special force biyambuye imyambaro mu gufatwa k'umujyi wa Goma. Bari bamaze iminsi n'ubundi bategura amaoperasiyo, batanga uko situation ihagaze, bafashijwe na FARDC bari bakikoramo. Urumva kumara umwaka wose abenshi babaye abaturage, abenshi barasanzwe. Urumva bafite amakuru y'uko AFC ikora, akaba ari nayo mpamvu ubona byagiye bicina by'ihuriro rya AFC M23 bikababera imbogamizi. Ubutasi rero bwa Antoine Tshisekedi bwiyongera ku butasi bukomeye cyane bw'umugore we yashoye mu bagore bakora iby'ubwiza ndetse n'abacuruza utubari. Ubona yuko iri huriro ryose risa nkaho ryari ryarahagurukiwe, ariko nakubwira yuko sahish hari imirwano mu bice byo muri park. Ubona yuko bagabye mu gitero, barimo sharing, abenshi bari bwumve intambara cyangwa bari bwumve urusaku rw'amasasu akaremereye, bitewe n'uko ari imbunda nini ziri kurasamo, kuko ihuriro rya FCM rishobora kuba ryakohereza abasirikare bayo b'ubutaka bajya muri iri shyamba, kuko nta n'umwe wagaruka bitewe n'imbaraga n'ubwenge bwo kurasanira mu mashyamba iri huriro rya FARDC bagira ku rwego rwo hejuru. Rero umujyi wa Goma wo ntabwo wavuga ko utekanye, kuko nubwo turi kuvugana ubu dushaka ko turi kuvugana, ariko uruhande rwanjye hari biri kuhabera. Ni nayo mpamvu hari ibintu bizajya bitungurana, ndetse tukimara kuvugana mu kandi kanya mbe muhamagaye n'ubwa nti aka gace kanaka birahindutse, kubera yuko yamaze gutangwa na bamwe mu basirikare b'ihuriro rya FARDC. Ibi ngabi urabizi neza yuko
ariko bijya bibaho mu rwego rwa gisirikare isaha ku isaha ubona yuko hari igihinduka kandi kihita gihindukanye imbaraga. nuko rero situwasiyo ihagaze, umutekano ni mukeya nubwo bongereye abasirikare, ariko urabona yuko hari urwikekwe rukomeye. isaha ku isaha urumva ko hari ikintu cyahinduka, natwe niyo mpamvu tuhabaye kugira ngo tujye tumenya amakuru ku gihe kandi tujye tuyabahereza bidatinze bwana munyamakuru. yego, ku bijyanye n'ibyo nakita ko ari urujya n'uruza, mu gihe wenda umutekano waguma navuga ko winjiye mu buryo butari bwiza, haba hari izindi ngamba zafashwe ku bijyanye n'urujya n'uruza? urujya n'uruza wenda hakagira abantu babuzwa kugira aho binjira mu rwego rwo kugira ngo umwanzi atabinjirana, nka kuriya twabonye FARDC yafunze umuhanda uvira Bukavu. urujya n'uruza mu mujyi bw'uyu ntabwo waruhagarika kuko uyu ni umujyi ndavuga mu nkengero z'umujyi. mu nkengero z'umujyi ikiri gukorwa n'ubundi, hari benshi bari kugenda bafatwa bitewe n'uburyo wenda ku bintu by'ibyangombwa baba batazi bidasobanutse. ni operasiyo imaze igihe ubona yuko abenshi bamaze kugenda babarobanura, ariko nyine urujya n'uruza rwo mu masaha y'ijoro ubundi byajyaga bibaho ugasanga urujya n'uruza rugeze mu ma saa tatu saa yine, ariko nakubwira ko mu masaha y'umugoroba guhera saa 12 mu marembo y'umujyi nta muntu ugipfa kwinjiramo uko yiboneye, bigaragaza yuko n'ubundi urwikekwe bafashe cyangwa babonye hari ikintu gifatika bisa nk'aho cyabafashije ku rwego rwo hejuru, kandi ubona yuko bagigerageza gukubira bidasubirwa, ariko bisa nk'ibintu byabagoye bitewe n'uko izi karitsiye zegereye umujyi wa Goma ni abaturage, ni abantu bahatuye, abawazarendo ni abantu baba muri ibyo bice, bisa nk'aho biba bigoranye. niyo mpamvu muzajya mwumva amabombe cyangwa ibintu byahindutse bitewe n'uko bamwe mu batu ntabwo wakwirukana umuturage ubwazwi, ndetse harimo n'abayobozi b'abawazarendo kandi bayoboye n'urugero nk'amasheferi, ariko ugasanga bafite abana babo bibera muri bawazarendo, kandi urumva ko atamutanga kubera yuko leta y'Kinshasa mu bintu yashoye ikintu bita amafaranga. urumva rero ni uburyo bari gukoresha, ndetse hakaba hari amakuru nakiriye yuko na leta niba twahita leta AFC tubona batangiye gushora amafaranga mu gufasha bamwe mu bayobozi ndetse n'abaturage kugira ngo bajye batangira amakuru ku gihe. ubwo urumva rero hari icyo wenda biri butange cyangwa hari icyo biri bubyare bitewe n'uburyo ki ibiro rya FARDC rifite gahunda yo gufata umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ku ikubitiro. izi ni plani zabo, kandi isaha ku isaha hari igihe mwakumva ibintu byahindutse cyane. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. yego namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. reka tubashimire wowe dukurikiye bwa mbere, usyonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.